Da li ste znali? Zanimljivo je da je kod nas prvi deo nazvan Osmi putnik jer je postojalo 7 članova posade, a osmi član je zapravo bio Alien, takozvani osmi putnik. Zato ostali dijelovi imaju isti naziv samo uz broj nastavka na kraju. Vrisci čudovišta, to jest osmog putnika, su u stvari vrisci babuna izmenjeni u postprodukciji. Veliki uspjeh doveo do stvaranja serije, stripova i video igara šireći univerzum Aliena i još više. Nominacija Sigourney Weaver za Oscara za najbolju glumicu bila je prva ikada za žensku glumicu u ulozi u akcijnom i naučno-fantastičnom filmu. Iako se nastavak smatra veoma uspješnim, zaradio je svega 180 miliona. Međutim, kada bi se taj novac preračunao u 2023. film bi zaradio preko 670 miliona dolara. Osvojio je 2 Oscara za najbolju montažu zvuka i najbolje vizualne efekte. Prva 2 filma serijala se smatraju klasikom u žanru naučne fantastike i akcije sa elementima horora zbog revolucionarnih vizualnih efekata, napete priče i nezaboravnih likova. Nevjerovatno je da se isto može reći i za prva 2 filma o Terminatoru. Čak 3 od ova 4 filma je režirao James Cameron, a prvi deo filma režirao je čuveni Ridley Scott, poznat još po filmovima kao što su Gladiator, Blade Runner i ovogodišnjoj ekranizaciji Napoleona. Alien se također smatra jednim od najboljih nastavaka u istoriji filma, ima internet ocenu od 8,4, site Rotten Tomatoes mu daje ocenu od 98% i označen je kao jedan od filmova koji se obavezno trebaju pogledati za života.